Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекенештер. Бүгүн 2019 жылдын 1 декабры, вторник, Бишкек. Бүгүнкү бул чыгарышта корейский унааларды көрсөтөбүз. Матис 1, 2, 3. Эгер бирлери болсо дагы чогуу тартабыз. Көп учурда 2 менен 3 болот. Калган Lexia, ошондой эле Honda Jazz, Chevrolet Lacetti унааларын көрсөтөбүз. Балар канча болуп жатат? Анда баштайлы. Матис 2 Корея. Абалы жакшы дейт. Жылы 2002 автомат. 0.8 объем. 165 миң сом дейт. 0505 1988 02. Матис 2. Балтикадан келгенби? Жок, Россия Балтикадан келген түмөндөн. Жылы 2005. Пробег 81 миң километр жүргөн бу. Алган. Оригинал. Коробка автомат. 170 миң сом дейт. Объем 0.8 бу? 0584 11 71. Канча болот эми баасы? Бола турган баасы. Ал турган 150 болот автомат. 150 миң сом. Болот. Автозапуск бар. Барба? Lexia 1, жылы 2006, объем 1.5, механика, 110 миң сом арзан коюптур. 0707 65 89 89. Chevrolet Matiz 3, Koreya. Жылы 2009, объем 0.8 механика дейт, $3000 срочный. Номери 0709 59 27 95. Матиз 2, жылы 2007, объем 0.8, 140 миң сом, 0700 150 700. Матиз 2, жылы 2007, объем 0.8, 130 миң сом, 0706 97 05 96. Chevrolet Matiz 3, жашыл түстө. Жылы 2008, объем 0.8, 107 миң километр жүргөн пробег, баасы $3000, 0700 60 27 98. Коробка автомат, коробка механика. Матиз 2, транзит номерде, Россиядан келген. Жылы 2009, объем 0.8 механика, 150 миң сом, 0509 00 99 04. Матиз 2, жылы 2006, пробег 168 миң 197 километр жүрүптүр, баасы 130 миң сом, коробка механика, 0.8 объем, 0455 31 07 08. Кызыл түстө Матиз 2, жылы 2004, 0.8 объем механика, 117 миң сом орто бағада коюптур баасына. Арзаныраак издегендер болсо көрсөңүздөр болот. 0505 111 355. Assalamu alaikum. Баасы арзан коюп турган канча болот эми? Боло турган баасы.
Бұл жамбасы 100 мың. 100 мың. Мына азыр реальный клиент келіп аламын десе, нелерін жасаш керек болады? Только басын келіш керек, айдаш керек пе? Амортын жазалаш керек ем, жазалайды айдап жүрісі бар. Аябай ямалар ғана білмейді. Көріңіздер, номерді бар, өзіңіз айтып қойыңыз қандай номер, байланысқа чалдырған номерді. 505 11 13 55. Матис 2 қызыл түсті арзанырақ іздегендер болса 100 мың сом дейді. Chevrolet Cruze жылы 2011, объем 1.8 механика, 274 мың километр жүріп тұр пробег, полный комплектация $5500, 0705 77 46 64. Chevrolet Lacetti жылы 2004, объем 1.5, $4000, 0555 48 46 44. Matiz 2 қызыл түсті. Жылы 2005, 08 объем 140 мың сом, 0507 43 45 48. Matiz 2007 жылы механика 08 объем 120 мың сом, 0408 195 100. Қара түсті Nexia 2 жылы 2012 объем 1.6 237 мың километр жүріп тұр, басы 165 мың сом, 0707 88 62 77. Chevrolet Lacetti Россияның учетында жылы 2005, объем 1.6 срочно дейді. 190 мың сом, 0776 00 88 86. Chevrolet Cruze жылы 2011, без пробег под Кыргызская Республикада. Расстановка болған, оформление бол элек дейді. Объем 1.8 екен. Расход жүзіне 7.9 дейді. $8500 сұрап жатамыз дейді. 100% комплектациясы бар дейді. 0555 00 02 40. Состояние новой машины. Неделю как привезли со Швейцарии. Салон нагруз. Салон идеальный, все идеально. 130 тысяч пробег всего у нас. 100 мың километр жүрген дейді. Қараңыздар. Сиденье все чистенькие. Этот багажник открывается с этого. Chevrolet Cruze'дан европейский өте тазасында іздегендер болса көріңіздер мұны. Біз артынан бір көрсетеміз. Багажник с ключа открывается. Запаска новая. На земле не стояла. Nexia 2 жылы 2008, объем 1.6 механика 175 мың сом, 0479 46 49 39. Nexia 1 транзит номерді Titan диска. Жылы 2004, 25 объем 198 мың километр жүрген, полный электропакет. Сигнализация бар дейді, корректор фар дейді. 140 мың сом, 0701 75 22 75.
Deo Nexia жылы 2010, объем 1.5 механика, 8 клапан. Motoru жақсы дейді, без вложений. Идеальное состояние дейді, 160 000 сом, 0,7, 32, 44, 55. Достар, біздің бұл чаршымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, сөзсіз түрде лайк басып қойғанды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін көрсетуді уланта береміз. Көрішкенше.